dlala ingoma ene message utvalela nekusangana la niyathanda ucompare yonke into kini is about comparison, everything is about comparison. Yeke lana ucompare ingoma zakho uzane nezikamthandeni, yeke lana umona nomkhopho weqiniso. Nazi ingoma lana ine message enzima kabi. Hayi ke wenganeza wethempela ukholeka njalo ke Dilika Umgibe kubathandi ke nabalandeli ke bomculo kaMaskandi ngenkathi ke ebaxwayisa ebakhuza futhi uthi ke mabayekele uqhathanisa ke izingoma zabaculo esikakhulukazi ke ingoma ke ezikakhuzane nezecwamelisha, kodwa ke okumele bakwenze bona ukuthi ke babheke phela ke ingoma ke mnandi futhi ingoma ke ene message, hayi le ndaba ke yokuqhathaniswa. Wabe sisencoma ukhuzane komfampongoso uthi cha impela ke kunezingoma ke ihlabahlosile yona ke le album ke asana kuyikhipha. Hayi ke bafuthi impela usho kanjalo koMgibe ke ebhekise kubona ke abalandeli, kodwa thina ke semboso sithi MTV sithi bafowethu ake sibambe la ihlangano yona ivideo elandelayo.